Longni hydroelectric project lang kitwa jok ki ong dung arong langkang long. Diphu Beltola Raratum Tovaralong Okiri Pensi Kachesong Kapaklang. Lockdown na join pen Krim Sumaratum Ajir Kachihui. Karong pinikar beng nong live prime time berta long pen ilisami Julie Bepi nonarjik tha bertang ton pen. Non malom pardon ron RV ke janga jok kopili aroyalong keteng pet khandong electric project lapen umrong electric project along akele lang ke thejara jok pinada por phai kep malom demalong lang thonang koklo sar palang thelang kisunga porsi making sukibur puason thotsi covid-19 ki sota kangton jikalisi aphi ong ke barong apor hosi puthot lang ke thea kisung lepai radatum chetong thunang lilo non malom pardon ron pen RV ki janga jok kopili along kido khandong electric project lapen umrong electric project along kinang sola teng pen lang ke thejara jok longni ademta lang thopona koklo bangso adem lang ke thwa jok karbi anglong arlo ki ongdung arong lang inglum lapan pinlo jasemet bithung reng thama constituency pen kopili constituency arlo donsuri isi suse ahem lang inglum tanglo toda badap kang thang prin prilea por phai ke thomalom men kopilia roy alang kangba hotsi mukhim lalmati chongkan womuatar pharchiali lapen khandajan malom lang inglum dunlo hem lang kanglom ahut birta kirimbo ma porahut anke munirapran thang thelang setame men lang kanglom ahut katerek dun tong thek thepen hem ka chopangreng abi avo chainong penang an thidunglo lapen hem hormu hortar anta nahok dun rintilo halapu sok sang kachubirti adim chotun chodanga hem anparta kijun alangka vepen penanga kisung chechak nang bomlo lasi prabjin pen KAAC kachariatum kisung ki phovek arada tumaphan nangrap nangji pusi kachuningri padopon halapu bithung reng thama constituency angkangarlo tumpreng mugasong pen nam taradubi malomta ke ongdung arong lang inglumedlo lang ketha birta longsi KAAC EM Omor Singh Tiso lapen Water Resources Executive Engineer Miji Kropen Danglok ki ongdungatum adimalong an palidam si langcharidam dongka mukampen kampon militi sopi karbeng long live Diphu Municipal Board angkang ward number nerkep Beltola Sarthe Rokhang arong along aning kanwang tower langbung ki hat nanga joini tower pialong okiri pensi kachesong asai kedeng pon hanphu men mea prang oge jon bag long jimini pojok okitur chonpro lang ikha donatum lake konara lang royalong si okitur damlo nalitum chinima bon talake konat ni rong atoganu along kido lang royalong le okitur dam kali Diphu rong supia long amat si kitur lata langroi langjeng dongchan langtenga jokali tower ang lomalong amat si kitur aog long noi long le noi aog abang ki turderlo bonta kopia phanse lang litum kitur nang koklo lake aning kanwang langbung langpet ki hadnanga joini ningkang samse chepak langsi alang litum lapuson asai deng nang koklo lake nahok takali karbi anglong ahempi Diphu arong supia long amat Diphu Municipal Board angkang ward number nerkep kaparlo rongkhela nahithi kachikoinot Beltola pen bithifang kacheleng sarthe ronghang arong adak atowar kedamtang penang ananing kan pen sorkar kachariatum kelang kepangkrea joini langbung langplet pensi raratum hatponanglo bangso atowar kaselam je aphan rong araratum batai chuning ridam piglo bonta ano kacheden wang vedada joini si sai jogjesi pini abangke rong isi pinso arlo thurpaksi bangso kachiti plak alangbong along okiturasai paklang ponsi sorkar aphan pathera konupusi rong araratum pen pherangkia thengno ningje la kona rong Beltora sarthe rong hangaro jonghosi la rong jule tobar pana ki milong lo la ke ni di tung thandar sarkar tung men ke lang le pot nang ke chini ne tong dulu ne ko pilu ne ta sarkar tung nang lang le join ne lo
Mani dulu. non sarkar phan kopilo nale tungki pui po la Nangra bingno ini. Konsel hanti lo nang tumpu dam. Nangra bingno sumar tum ke dam school kecil thon kecil bang pendak. Ko an ne service kuri tung ta do. Kacungda cutulu tung ta do ko an ne lahai tung than avar sai pinang ko. Ke lason saningkan sumar school ka chithon dun sita minili tum ahur pen ke laso dak sita auto si papar si school ka thon din dun nili tum bangai la an তোয়ারা সিটিম লং তো ওকে তোর অকলং মা mane mentu nege mane dadak diri ko na hai sita du puthi ai ta do mane mong prap ta thek long ma mane to mangi ka chutur mane ko pilo ma ko ke lang jo la so ke mane buk chai lu te ok ta nang dun joi ti ta do ko ka jalo la so to war mane ปีนี้ตานังตัวโอเคตัวออกลงมาได้ Long asap sup long tu so isi do lo pompen jong tu jom la. Bangso towar kahinopen school lo kachali osomaratum jasemet kesokiun eahut kepon keban penang anaki sumdulo lasi sorkar kechari atum prabjin pen bangso towar nangselam pipon nangji pusi alanglitum kachuning ripadopo dangla tu pen eri si ব্যবস্থা long ji mane sini tum dak rata so tum chingrum ala chingrum na themi kopilo ni la towara joine pen si tum tuwar ke pia joine towar long lang du la pen tum rong aso ni kasilata digdar ul sudah ulo pen somar tu school kedam ta digdar ulo ako medical kiso ki inde ki ponta dan ki sum dolo asini tum kapjin pensi daso tuwar na bunai pison te kimi du ward number 8 Camera person Rosanan Sepen Sarjib Kathar Karbi Anglong live Non malam so dihina mo phan beer teng ton ponik sinang Protect your pigs from African swine fever. African swine fever is a viral disease of both domestic and wild pigs which spreads quickly and kills most of the infected pigs. Humans are not affected by African swine fever. Sign and symptom: high fever, loss of appetite, depression, weakness, red, blotchy skin or skin lesions, vomiting, diarrhea, coughing or difficulty breathing, abortion, and sudden death. Prevention: no treatment and vaccine for African swine fever. Stop entry of visitors. Don't visit infected areas. Keep the pigs in enclosure. Separate the sick animals. Do not leave food in areas accessible to wild pigs. Dead animals should be buried scientifically. Use bleaching powder about 10 to 15 gram or liter for regular cleaning. Use potash for food bath and 0.01% solution, 1 gram or 10 liter for spray inside sty. Keep in constant touch with nearest veterinary doctor. For more information, contact District Animal Husbandry and Veterinary Office, Karbi Anglong Depot at 8790-536892 or 700-280-3658. MS Punctual Stationery. Just step in once and feel the difference. MS Punctual Stationery at Rongkhelang, Dipu Manja Road, near Don Bosco Higher Secondary School, Dipu, Karbi Anglong. Where you will get all things available like groceries, beverages, and personal care items. Here you will also get necessary household items like electrical items, gift items, mixer grinder, table fan, ceiling fan, rice cooker, and many more. Shop to the fullest and get 5% discount on stationery items and 10% discount on household items. Dihena mo bhi puthot berar ju thuiglo nang school kang ham klinga joini toglang kacharli acha taya longpen sai keklem ajir kachi hui anat lockdown kang hapone sek apor kapeda Labangso ronglake Hamren Municipal Board angkang lakha pho award check up hang mupir chung a center
Karbi Anglong live pen kahom ripon labang so arong along lockdown kang hapon ese kithur mi obe kimi mate toglang kacharli film somaratum kopi kosona sai ki claim pensi apor ka pathon ponlo labang so alam pensi Jasimet Clarda ka birta ka chini damjia phanpura Karbi Anglong live pen halada khumri damiklo tangte bangso kahom ripon along kopi koson lo Karbi Anglong live pen ke thek ponlo labangso arong along ke thek ponlo atengke non ka pedobom lockdown kang hapon along Jasimet toglang kacharli avarsai kangkire rajok Mupir chung cega phangarong kithur mia obe kimia tumpen sai ke claim kapajur pon theklong COVID-19 ke so abura joine pen lockdown kang ham asai kedeng ponang bong lason si thengi thomajir chihui padulo bangso ajir kachi huyalong inglong arit along rit kenong ar hekar hi asai penchenglo hidi karpuk asai claim chihui pon lopusi Karbi Anglong live executive editor rongbong teranga phan than pachini pon Pinpur me det pi kangkir klakang bong ke ongdong inglong habaralong rijai katiki kanghoi pon angthek pining aning kanalong penang kachihung theklong COVID-19 na joini pen lo kacharli avarsai pining aning kanalong alang litung thedong katikung dolo COVID-19 na kiso bangwe aprang toklang kacharli klim somara tumaphan mobile phone pa odlong le bonta sai jogje coronavirus a joini pen lo than bangatum penamatsi puthot android mobile dopon rep nang popusi than pachini pon Online abar sai pen lo ke than ponalong kido kisung det ahem tuna oso maratum koso lo Android mobile online pen lo ka chari dun longpo COVID-19 na kisole bangbe asonte lapuson atheng kithomajir kachi huya bangke jok projia potlo Karbi Anglong live pen inut aphan karju panalam the malam sopor arju iksena limen ko son lo limen ma arting tipi na rong asor lo nang liga Hamren mu pirchung nang lina school dune Yersong high school pining class kan lo class 9 nang mana jerpo Tarson terang nang school madun de nang school dune PMS pining class kan lo class 7 anta jerpo nang tum thengi thuma jerma chi hoi ma goson bang pan bang dolo chi hoi bang ke na rong solo opir chung ajir chi hoi nang tuma yerding uluma kan bag dolo nang tuma ajir chi hoi April la chiklo pen kopi pia kam no klem mon ke par ke rekar hi par ke hidi karpu en ke non ke klem pon bom ke pia kam lo thank you sana tar episode na school dune gar school pining class an lo News report rongbong terang Karbi Anglong live Hamren Municipal Board angkang ward number hini Socheng MSC constituency kaparlo Ujandongka habesara rongpen rihing amika beajok kaiki amat kangting siring pensi aju arni pathonang bomlang Rihingame lapen mesen ki jonalang kilong dunjia phan hawararat kani re puthak ward number hini ward commissioner hinpen rat kelang RD kipidun akinang sodlo Halapu Socheng MSC constituency EMA hinpen setami rat akaning rialong RD pidun pen Jasimet Rihingame lapen ki jon alang kipidun jia phan hawararat towar chalang ringti lo nasi adon tin dan niltum dam pustami Ujandongka angkang theo sitami lapu arlu along dak tisu arong habesara rong along bangke dak karen ave alang to ame thang pensi solar aplang sita sapsu chonam lo betri sapsu chonam si alang to asomar lo ka pacharli pengke chenglok aju kang ting kapathe angja phan alang to mason si claim lo lasi ningduk meme laso aha wara phan non council pen kelang ponangji akirap ke pinangji me rihing Narendra Modi pen ke chaktang lapen council kacharia tompan ke chak abang ke ladak abang kleng pelang Pinpur me Ujandongka nonputa Rihingame kabela pen mesen ki jonalang kelong dundeke manghumi mechenam habesar tiso arong non rong kachuki rong asar hemari tiso arong kaparlo along herangke klembang phupen kahumri damahut Ujandongka habaralong penang anademke Rihingame lapen ki jonalang ki pipon dolo puwai phitsetame hemari tiso arong hararaphan nonputa kenang sot mir hinglapen ki jonalang avilang pusi arong amikaratum pachini
lasi bangso arong aphan mesen ki jona lang lapen rong rup kapathe ang ponji aphan KAAC kachari ke theke dinga tum aphan kachuning ripadopon Ini ring well hai hui kapi dolom ah. ring dia talong lelu Long le de. Te sarkar hin pen kera kopi pi lo ladak pan kipi arong rat pan kipi ga. Nili thek long lang ayat ta. Aja ta thek long le lang de. Tante nang tum nona kenang sot ke bangke meri hing nang ji pulo ga de. Lala. Ah. Garan bang mane nang po ku ya la. Garan pen nak ba. Lang bang de. Para lang lo lang ka tarpi tung pan anak hidup ke boy yo. Sumar pen hang ju hang hai lang tu sok. Adak nang tum lang ka sok ke kosona lang lo dong khop pulo Dong ma. ko lang long ke arleng ke usu ti bak king si lang ka tu sok am nang. Lang ke long choro long ke lang the u ma mate kosona. Ader su ver lo. Aja so de. Ring tuk pute mane dak avar sai do ji ma. Dui. Ring era da lo me tu si ta dui he jo. Hamren pen Daniel Hi Karbiang Long Lai Tadi pini prime time berita ke lapon sikang tonik lo choro lo nalitum apona jipi dunopot ajo ke mi